Ani nahamu ke bilawo ang kok kaisa samusuman sini hani Dopha je profana je kuno position Tongnairok khana positive attitude, positive thinking, positive suggestions in development of characters and nation building work. Jevrofano positive attitudes comment khaika saja gal. Jeng hai nang ya salaikha, buku haya perlaikha, bulai toglai nglaikha. Omong kani pilla saja graya. So ani first and foremost suggestion te ang musukman jeng jepha rasanti fa khaidi whether regional or national hapana jeng jefrapana positive attitude khaika de sanai omo anin na homo. Secondly jeng tabo night khaike sin Dopha ni bagai kebu sananai kre jeng jepha na party khalai di Congress amalo bahai jepha ni number na kaplai hai hene barong slogan mobile babag na je mansabar dapat samung numung sakri business chiti khalai tin bagai mu sak khalai khaibaisidi CPMO bunai se khaifidi bolong halong supungoi army camp rogoi sini o hani busarok no sopmola ni babe jani ja buhi busa kebak hui tomasi hilai si kebak rojagoi busuk kebang sojak omo hai ka sena sopmola ni babe haino hai CPM ni amalo sini bagi teman khalai khaba sengno baborok haino teaspoon feeding khorok sano samis bai tokha temasono kisa toglang kha orono sengno hongkai bulai roi toglai rei tongkha bo kisa mano bo kabang mano bono ja ata bai khai ro anaka samis bai khai ro omni laite mu sak ngena tabo haidi sini Borok rok to ya phangni sei jesa party khaine ro regional or national je khaine ro ang jotono khulumo Borok jani jaji khaiman khai khaijala bolong thangnai ro bu hain silai balai thangnai ro je mansa khaijala heaven sung bai chung kuma sala backbiting haya salayan sara mung sanu কিন্তু কংগ্রেস পা খাইদি CPM পা খাইদি bolong halong pha khaidi sini MLA rok Borok ni bodol kabang mango se khorosa kamen Borok to ma kokto banai hanu mangsa constructive no Borok kog na jagia nka haini bagi na seng hansa ngani naimang ke onos tabo phaidi sengjet hansa humani ang omong si phunuk Roman script bomma sa phaka devanagari temasa kongaji temasa Roman horo are knowledge tongi pha sasidiba jeng hai sia ang hai samuska salhang hai de tuma ang kaisa example ro kongaji bai suikhan ke je kono jati ne na phonetic vocabulary aboto ani bagai na sini kok Borok hongke Roman script bai hongke bebar applicable ingo ang example cook oil English bai cook oil ko maji horob bai suidi ko maji bai sadi bono cook oil sima hona Bombay no ko maji bai suidi ko maji bai horob bai suidi ko wan sabai horo dibono
बुंबाय सिमा हमनाय why abangka janija phonetic janija vocabulary nga sini ko borok bo ko wajei no jesepa nang snagai suikhangke wak singaya na hoi uyak nai na hoi uk nai nke omo hairono na hawo je sanai rokta ai bangla hangko devanagari hangko romance te hangko sanai rok look into the depth of time feasibility development bahake sakunai bono nai sadita bola hai electronic media jo phahi haja ithasi salaisi for an instance nang romance script na khakhe nang sara bishwano ko bro bai romance script na sui baba nang kaham deta ama nang kaham deta negro phasi pore man bo ko busiangi man habana all across the world joto jati ni pore man haine bagai subu suithau within easy reach bebak skillful advantage development ngai thang haine bagai se chung romance script chung nai baksa book sukhe hongkha romance script naine rongke christian ng no it is not the question of christian omong kha chini phonetic vocabulary within easy reach aboni bagai se nge je pha borok sadi higei sadi hi angka samusugo hai hayata hongai di